kusukela insizwa ngelinye ilanga ethanda uShembe ithanda inyanga yezulu mayingena lapha nesitolo ngumndaba kaShembe kuvuleka nje ngoba amakhabethe bengaqondile ukungena lapha ngisakhuluma nje ngonyasi mayingena lapha nesitolo ibona isigqoko esimnyama esibomvu ngaphakathi esinophapha olubomvu ibisithi lesigqoko ngiyasithanda ngisithandela uShembe bisisithenga lesigqoko lesi sigqoko njengoba sikhona njena niyasibona isigqoko saba siseplastikini ithi ibisisibuka lesigqoko isithatha isibuke isibheke isiphendule ibisithi awuthi ngibona ukuthi singangilingana yini bese sibeke ekhanda layo siseplastikini sibeke ekhanda layo ilanisa into engalinganiswa umhlaba yasikhokha yasisithola isigqoko lesi ithi lizona isibusiso sizocela isibusiso lapha ekhaya kunengoma nje amashumi ayisihlanu nesikhombisa mayihlatshelelwa ithi sifuna ithi lezi zoma isithiwa nesigqoko phambi kwenyanga yezulu Nkosi yamakhosi nasi isigqoko sakho ngikuthekele sona isithi inkosi inyanga yezulu awusithathele isigqoko usikhiphe wayesiyasikhipa ke usiphethe ngephepha ucarrier bag lona omhle ophatha ama present usiyasikhipa ke uyasiphamisa isithi inyanga yezulu hayi akusesona esoShembe leso sigqoko sonesakho ngoba siqala ekhanda lakho Shembe kaNazaretha yinto engaziwa awufaka umuntu lapho kodwa bese uye emazwini ahlakaniphile okuqala ufunde ivesi lesikhombisa amazwi ahlakaniphile ivesi isathiwo sokuqala ufunde njena ivesi lesikhombisa kuphela eBhayibhelini lelisha lithiwa izaga babethu obaba bethi sayibona indaba enkulu beshela indaba nabo abayibonayo kodwa khona lena esiyibona njengamanje inkinga kakhulu ayichazile uvuleka amakhabethe njena avuleka konke uvuleka indaba yonyazi uvuleka nje zonke ezonyazi mabe kuphe kwentaba lapha naphe kwentaba umhlangano okungakangeni ile ndaba leyo ma sikuphe ngavuleka amakhabethe mangangeni phe kwentaba umhlangano njengoba isimvalwe nje intaba kuqhamuka ingane yakwaDoyisa iza ukuthelezike lo mfana othe uba mkhudlanyana bambiza ngeblamane abamaziyo ithi kuthelezi kade kukhona umama wakhe ebusuku mayefika umama wakho kumina uthi angizobonga ngibonge nenkosikazi wakho ngibongela ukuthi entabeni ukwazile ukuthi awele aye ngaphesheya eKhenani ngoba lapha namusufikile ebambisanani awukwazi uwelele ngaphesheya entabeni eKhenani uma ingekho wakino igazi lakho wela naye uthi ke ngiphinde ngahamba futhi ngaphinde ngawela senginyana semgidini hamba umbongele abantu abami ukuthi ngihambe ngaze ngafika eKhenani ngenzeka mhlawumbe ukuthi wena Hlabisa unele ujabulela nje ukuthi uzohamba phansi kuphela mawusufika lapha ufika ugcomeke idokodo noma ulishiye ubuye emsebenzini uhlale khona emsebenzini ubuye ngoba usuthi uzoyehlisa umhlangano hayi ngihambile phansi ubinyawo njani uNkulunkulu engibhale ngani cha abantu bakina bazange bawele bayiKhenani ngoba bazangiwele eKhenani bazange bawele lokhu belindile bahlezi lapha balenditi zombona uzoqhamuka uthi ngelilanga umphathi weinsizwa lapha eMlazi okwakuthiwa uThami Ndlovu akasekho uthi ke utshela yona lensizwa lena yona leyo kuthelezi uthi thelezi ngithelele ebusuku ngabona ubaba wakho emile esangweni ezansi efaka ibheshu ngathi mangithi ngani usiyangena Shembe umdedele asingene phela manje siye ngaphakathi wathi cha ulungele gatsheni ngizongena kodwa ngisalinde umfana wami wahlala lapha nesangweni akazange
Wathi mase ehlangana nasemtsheni cha ngibone umuntu omdala ehlezi esangweni elindile ukuthi uyozangene mase kufike wena wasethi hawu angiyanga ufaka umdedele sona lola ngaba ngisawazi ukuphutha umdedele. Kanti labantu besikhonzela abantu sithi sifuna indlela nje yasilimaza. Ngenzeka sifuna indlela ekhaya kodwa ayibuye isilimaza. Ngenzeka sibe sicabangele thina ngokuhlakanipha kwethu. Ukuhlakanipha ke kafuneki ikakhulukazi kuleli bandla. Akufuneki. Ngelinye ilanga kusuka enye insizwa ngikhuluma nje indaba yabantu basemhlabeni kusuka enye insizwa ewubaba ithatha ithende ihamba nalo ithi asambe mntanami sambe siyowakha ithende bese siyahlala sikhempe. Iyajabula ke lezwi igama lesingisi icamping. Iyajabula ukuthi ikhishwa uyise bayokwenza icamping. Bafike balakhe ithende balakhe baqede bese beyalanda. Uthe ntathakusa uyise ebese eyivusa indodana yakhe mntanami sibani vuka. Bese yaphaphama lensizwa. Maye phaphama bheka phezulu. Ubonani mawubheka phezulu? Lensizwa ke encane maye phaphama ibheka phezulu ibona ke izinkanyezi. Ithi awu baba ngibona izinkanyezi. Athi uyise mawubona izinkanyezi kusho ukuthini lokho kuwe engqondweni? Athi ayubala phela lokho baba. Kusho ukuthi lapha emhlabeni kunamaplanethi amaningi ahlukahlukene abeke namanye amagama amakhulu engesabuka kakhulu lapha esontweni lesingisi ufundile umuntu. Fundile umuntu. Uyisa ishaya ingane yakhe athi suka lapha kanti awusile ekhanda. Awubona ukuthi ithende leli bakususile ngalikho benitshotshile sizobala. Njengoba nje ubona ufuna lengane ibone ukuthi ithende ngaphe kwabo kaniseko. Bona bahlelo ba. Yona ikhona ingane esibone ingane lesi. Kusisathu yenze uhlangane. Yakuhlangana pelithene. Mawuba besethi yajikisa imoto nangu Mzimande nangu Mzimande ejikisa imoto uyayisebenzisa umgidi baba uyahamba uthi khona insizwa ke zihamba ngapha nangapha ziyasebenza. Uthi omdala wethu nguma uNkulunkulu nangu baba wethu obona ithole liboshiwe wayisazana ukuthi abantu bazawubuza isiwa nguma nangu baba wethu. Uthi mana misimoto Nzimande uthi awehlisa iwindi lengapha ngakini. Uthi ke hey wena sibani ukhombe enye inkosana ikhona lapha eThekwini ngangizukisho ngegama. Uthi lo mdala wethu awuphakamisa isandla. Phamisa isandla sakho uthi bisiyasiphamisa lensizwe isandla ebese ke uvela isiphandla. Lesi siphandla esivelayo simane kunuku. Isiphandla sembuzi lembuzi bizokuthiwa iAngola goat. Amen. Angikhulumi indaba yakuthama, ngikhuluma indaba yezolo lapha nje. Phamisa isandla. Uthi wayesethola umdala wenzuku ngoba ebona ukuthi lensizwe izogcina iphumile ezulwini angcona angayikhulumi zonke izinto. Lapha ekhaya khulunywa noma yini. Umdala wenzuku wathula kanjalo. Kodwa indaba enkulu uthe mayise kuphuma umhlangano usu lapha emathabeni uthe mayigibela lapha phezu kwentaba lapha nje phezu kwentaba esethethe ubhoko lapha nesebona lapha. Wayesehlalela noNazaretha uhambe khuluma phela nje. Uhambe khuluma lalela noNazaretha. Uma wenza umsebenzi wenza abantu bakini ungabawenza ngelembuzi eshibhile. Ngoba lembuzi imakazi mabili. Lembuzi yakhiwe ukuthi awuhlangane igusha akuhlangane nembuzi bese kuphuma yona ingakho imani uthunthwana nje. Uyabona wena sibani uma ngabe uvala umhlangano woza ke uzocela imbuzi unezi imbuzi yangempela. Hayi imbuzi ngoba ishibhile. Umuntu uvele izinto ngoba ethi ishibhile.